Ćao! Nakon tutoriala za heklanje ćiriličnih slova napravila sam i tutoriale za heklanje ovih 11 latiničnih slova koje ne možete koristiti u ćirilici, tako da svako od ovih slova je moj originalni dizajn i sada možete da kompletirate celu azbuku, možete da kompletirate i abecedu. Pogledajte u nastavku, za svako slovo postoji konkretan tutorial i mislim da ćete lako uspjeti da savladate ova slova i da ih iskoristite za ušivanje, recimo na jastučnice, na majice dečije, na torbice, što god želite. Možete i da učite decu latiničnim i ćiriličnim slovima, tako da svakako možete ih iskoristiti na bezbroj načina. Hvala na pažnji i pratite u nastavku kako se koje slovo hekla. Sada ćemo da isheklamo slovo N, koje se slično hekla kao slovo Z. Širina 7 cm, visina, odnosno dužina 8 cm. Prvo ćemo raditi ovaj deo, pa onda na gore i opet se spuštamo dole. Nije teško, vidjet ćete, na kraju ćete imati samo 2 konca za ušivanje. Ako ne znate početne korake, imate dole u opisu ovog videa linkove za početnike. Prvo to savladajte pa pređite na ovaj tutorial. Za početak uzimamo konac, ja sam sada uzela natural cotton i heklicu 3,5 mm. Za početak napravimo lančić od 48 vazdušnih petljica. Kada napravite 48 i kad ja napravim 48, vidimo se da vam objasnim šta dalje da radite. Krećemo od treće petljice od heklice i tu stavljamo visoki stubić. Sve vreme radimo visoke stubiće. Znači prvi visoki stubić. I u narednih 10 petljica stavljamo po jedan visoki stubić. Znači ukupno sa ovim prvim bit će ih 11. Četvrti, peti, šesti visoki stubić, 7, 8, 9, 10, 11. 11 visokih stubića. Posle ovih 11 visokih stubića prelazimo na smanjenje, odnosno od 4 petljice pravimo jednu. Znači smanjenje visokih stubića, gdje od 4 petlje pravimo samo jednu. Od 4 pravimo jednu, kao što sam rekla. Sada idemo od 3 petlje pravimo jednu, isto visoki stubić. Od 3 petlje heklamo, pravimo samo jednu. To ćemo isto da uradimo od 3 petlje jednu. Još jednom. Tako. Sada ćemo 3 puta da uradimo jednu istu stvar, a to je u narednu petlju jedan visoki stubić. Od 2 naredne petlje pravimo jednu. Znači jedno smanjenje, klasično, kad od 2 petljice pravimo jednu. Ovako. Znači jedan visoki stubić, pa onda od 2 petljice pravimo jednu. To ćemo uraditi još 2 puta. Znači jedan visoki stubić, pa onda jedno smanjenje. Od 2 pravimo jednu petlju. I još jednom, jedan visoki stubić. Samo da vidim nešto se upetljalo. I jedno smanjenje gdje od 2 petljice heklamo jedno, odnosno jedno smanjenje visokih stubića. Za sada slovo ovako izgleda. Idemo sad na gore pa ćemo da se opet spuštamo. Sljedeća petljica je samo jedan visoki stubić. Sada u narednu petljicu heklamo 5 visokih stubića. Svih 5 u jednu petljicu. 3,
4, 5. Sad zbog ove ovdje rupice vi možete na kraju kad završite ovaj rad da ostavite malo duži kraj ovog konca i da dođete sa naličja i da malo uhvatite ove niti, da se to malo zbliži, da nemate tu veliku rupu, ako želite naravno. Znači ovdje imamo 5 visokih stubića i sad nam je jednostavno do samog kraja imamo 12 petljica. U svaku od tih 12 petljica heklamo po samo jedan visoki stubić. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i u posljednju petljicu isto jedan visoki stubić i završavamo rad. Znači ovo je 11, ovo je 12 visoki stubić i sjećamo višak. Kažem, možete ostaviti malo duže da to malo bolje ušijete ovu rupicu gore gdje imamo 5 visokih stubića. Ovako zategnemo s jedne i s druge strane, naravno ušijemo na poleđini i to je to. Evo naše slovo, ono je potpuno spremno. Naravno kad se ovo sve lepo uvuče, ovi krajevi izgledat će isto ovako. Ovo pozadi kad skupite, možete i običnim končićem da malo zbližite ove krajeve i onda ovako da to bude još pedantnije. Eto, to je to. Vidjet ćete, imam puno tutoriala, preko 100 iz svijeta heklanja i za početnike. Imate također i ove tutoriale za slova i latinična i cirilična. Svi su moj dizajn, tako da svakako ima dosta informacija i zapratite me da vidite još više i da naučite još više. Svakako sigurno ima nešto zanimljivo i za vas. Hvala na pažnji. Prijetno.